o thitrin thani som pani ni lai ni kan lo thleng vele ta a khovel thu thar thil thleng thar te kan ngai thale dona o kan bultan nan India defense lam toite in hantar lang le lokila President Putin Russia President chuan India ne nan offer an 5th generation fighter aircraft Su-57 India ne na leina tur final turin India ho tu te chu anor nia soi ania hei man ni de pokhan kan puang to India hian Russia tangin Su-57 fighter aircraft leiturin offer thatak mai kha donga India ram chunga siam chua thleng pokhan Russia ho tu te khan an offer nia soi ani thona thazet mai 5th generation fighter aircraft India in nei atum ve mek na hemi project AMCA antia advanced medium combat aircraft nei turama lakna du samina chaklei theilova hei tuna France siam Rafale thona 4.5 generation aircraft leiturin India cho in puacha ni ina langa chu nia hei tuna Russia hian Su-57 aircraft offer lian tak mayron pele mek boka chu India chu o chua turle hei hi engkim tichiang turin anor nia soi ani he fighter jet ringot hi ani don lova fighter jet an lei chuanin Russia missile precision missile thazet mai Su-57 ina aka chua thei turangte Russia chuan hral tel rem ti don ni in halang boka Russia proposal tharber hei hi India khan in Su-57 khatlemin an hoisan de uleka anol de uni khanan langa chuti lai chuan Russia chuan na zokin India chu anor nia soi ani France nen India tuna Rafale chungchanga in biak na lian tak an nei cholai meka he thil hi thleng ani France hian India chu 6th generation aircraft siam pui turin thokdun turin ruwa manna te aron siama chu India po hian ngai ven meka chuti lai tak chuanin Russia hian Su-57 deal India na kalpui turin na takin aron norve mek bok ni in India defense lam thu thar ten an tar lang ani Russia in Su-57 India hena a offer a hianin china kan soitak missile thazet mai KH-59 stealth cruise missile India hena hena hral tel thei dona hei hi melma air defense system neutralize thei tur melma air defense system nuai che thei tur chutiang ang missile thazet mai chunia kem jani somko borvel jeta hla he missile hian a kap thei bokani Russia hian missile dang R-37M long range air to air missile India ta na offer tel boka hei hi AWACS killer tia soi hialani AWACS hi radar thazet mai ania chutiang beina atan chona tha viau nia soi ani KM zathuma tanga zali inkar he missile R-37M hi na kap thaya athlo chak zong po hi hypersonic speed ania mek paruk zetin ri aya alet ruk zetin athlok theinia soi ani chak phet viau don ani chutiang missile thlok chak tak mai chuanin melma airborne early warning system and control aircraft ang chi te boruaka melma wifi thlok thei anti mai aircraft indona atana tangkai zet mai ang chi te ne so ta kena kap thla thei dona aerial refueling tanker te melma mun ma le melma lamina surveillance aircraft an nei te chu heng ho hian athur thanal nal thei don bok chu mai ba ka Moscow chuan hypersonic weapon chungchanga India chu dora hypersonic chungchanga ain hong viau don ni na in soiboka KH-47 M2 khinjal missile hei hi hypersonic thazet mai Ukraine benan por se henam han photo ni chutianga te po chuanin in biak na Moscow chuanin kalpui India ta na hre don lo nia soi ania he KH-47 M2 khinjal hypersonic hi KM sang ni thleng kap thei ania ri aya alet som jeta chaka thlok thei ani le ngala chu mai ba ka zircon hypersonic missile te po India tan Russia chuanin deal kalpui turina in hong viau don ni in Russia lam thu chua chuana soibokani report in an tarlan danin Russia hian unconditional technology transfer engma delkil omlova heng ho ral thuam India tana a offer ho hi India ram chunga siam chuak turin India tan technology po transfer hre lo ni in media te chuan an tar lang boka stealth technology te source code engkim mai te
India ta na phal don nia soi ani bok India sum don thiam jet mai ni a Rafael thona zale som pali jet India hian friends atanga lei turin proposal te po siam mani khan friends khan chumi hral tur chu remanti thu te India tan offer thatak tak khan ron siam boka India tan Rafael thona zale som pali jet an hral ani chuan friends ina defense deal an kalpui to a chuan ala lian tham ber tur ani don nge ni chutianga Rafael lam India na hoido anga alan nuwa Russia hianin Su-57 le akentel tur missile chu sang offer thazok India tan ron chop chuak non le ani India hian khoizok nge athlan don hi ala chiang lova France Rafael nge Su-57 fighter aircraft ti su nagena chiang zokin kan lapuang thoi thei turanga ila ole indona lama kan lutanga hey US fire on ship breaking its blockade of Iran ti te hei hi thuthar ania tuna hian Iran longchol mun US chuan an la dang chat ve meka Hormuz Strait hong tura inbiak na thui tak kalpui ani to lai mek hian US hian kan thil phut te an ti hlotling ani chuan Hormuz Strait chun reivak lo hnuwa kan hong theiang ti in Iran lam chuan an soi ani chuti lai mek chuan Hormuz Strait bul Iran longchol mun chu US naval force ten an la dang chata hei tuna hian US force hian an longchol mun Iran longchol mun an dan cha a longkal tlang tum an kap nia soi ani US force fire on Panama-flagged ship that attempted to run the American blockade on Iranian ports early Tuesday in Wall Street Journal hian aron puanga thole ni nimin lam khanin US blockade paltlang tum Panama-flagged in zarna longchu US force hian an bei an kap ni in Trump administration chuan thu chu asiam in atar langa hei hian boruak thar helai bela hian asiam le mek nia soi ani bok US military helicopter chuanin Panama-flagged in tarna longchu akapa crew te US in a blockade an siam paltlang lo tura warning an ni hnuwa Panama-flagged in tarna long tanker hian US blockade hi ron kal tlang atum chhun zom zel nia soi ania chu wangin warning nan US helicopter ten an kap ta nia soi ani tuna he thu kan bo seilai thleng hian thi le hliam anom lova helaya tankera crew te longa chuang na thok te chu civil long danga transfer an ni thu puan ani boka chutiang chuan boruak thar helai hmuna hian om mek ani Houthi lam an chele ta tunlai chu Houthi buaina kan puang de mola Houthi te hi Yemen a in khwar helpol Iran thlop helpol an nia Yemen mar lampang thunun tu le Yemen kho pui shana te pon thununa tun haya Saudi Arabia nen buaina lian takan nei ani kha Saudi khan Yemen kho pui shana a Iran thlona tum tur an du lo wangin an beya thlona tum hun khan ka pa chumin hnuwa Houthi te hian a chan let nan Saudi Arabia Aba International Airport an kap vele ngala in beiton na in chan ton na athlenga borok lian takan nei nge a hei tun hnaya Houthi te hian Yemen sarkar anti mai Houthi Saudi te na an thlop Yemen sarkar sipai laka be puithlang na tharan kalpui ta a Houthi te hian an hun ma Yemen sarkar hun ma tam tak an kap cheto nge a mithi po somruk chuang zet anom to ni nimin lam khan cargo ship bungro phurlong chu Yemen Iran thlop helpol Houthi te chuan bat el-Mandeb strait a an kap nia soyania crew pathum an thi nge a tun haya Houthi in a long an baya chuan crew member thi an tam ber tum nia soyani Houthi tena an bei thina hianin long te an kap ala crew thi lo tok velin chutiang chuan chet na hi lo thleng fo to a then warning awanga warning nana an ka chumi hnuwa long let le te anom nual boka hei tun tuma Houthi beina hian chuanin longa chuang crew member pathum lai mai an thi ani helong hi Tanzania flag in zarna nia soyania Houthi tena beipui an thlak le long an ka awanga February atranga thi anom voi khatna ani dona an borok hi tang chho tel don ti na ani an borok hi tang chho tel ti na ani media tamsok chuan Houthi te beina ni tin an puanga amaro chu he thu kan bo selai hian Reuters te le news lian dang te hian Houthi te an line puang lo an ti ani thu Houthi te hian an la soi lo ani ti in an puang thunga UK Maritime Trade Operation ina an finfia danin cargo vessels he bungrophur long hi almokha
tuipui Yemen apal tlang lai mek a thil thleng ania projectile tu ka nge ti hriat lo chuan a denga akanga chuta chuan crew member pathum an thi mi thanem takan hliam nia soi ani British Maritime Security Company Ambri na tarlan dan thung chuan helong hi Houthi te be nge ani thu soin Perim Island Yemen atanga nautical mail somthu nautical mail pathum point pathum vela hla a thil thleng ani helonga thi hi Pakistan khwale tui panni le Indonesian khwale tui pakhat te anni he beina hi bat el-Mandeb strait a thil thleng ania tun hnaya Hormuz strait a buaina lian tak a chhuwa chhun zom lai mek le Saudi le Houthi in kara buaina lian tak a chhuwa lai thil thleng ani bat el-Mandeb strait a hian karmasa khan ni tin chorwalin longsom thum panni vel kaltlang angania Hormuz strait a longkal te Iran lamina andan cha zelovang hian Red Sea te bat el-Mandeb strait lama te bungra phur long hi anin son deuh nia soi ani boka buai hma kha chuanin helai buaina a chhuwa hma kha chuan bat el-Mandeb strait a hian ni tin longsom nga vel kaltlang angan ni Hormuz strait a hian buai hma in ni tin longza som thuma tanga za som li vel kaltlang angan ni thung otun lai chu Russia le Ukraine in beina azol kaya moti mai tura nia chu tiang chuanin thom ring thin khop mai ral thuam hanga in be ton lian tak ala chuak chun zom zela Ukraine lam hian kan soifo angkhan Russia ballistic missile lo ka thlakna tur air defense system tuna US tan kolmek Patriot air defense system ina amman interceptor hi amuan ngai meka interceptor an ngai meka ne chu wangin Russia tanga ballistic missile be ina an lo kap thlai thei to lo nia soini chumi chu ram changa la in Russia hian ballistic missile manga be ina warzo kena kalpuya mani khan North Korea tangin ballistic missile force engemaw zat Russia rama ron thleng thara tuna hian ballistic missile launcher paruk zet North Korea tanga phur thlen ni in ballistic missile a missile bi ka hi za somthum chuang North Korea tang hian Russia lama hian deploy ni to boka chutiang chuanin North Korea ballistic missile nen Russia ballistic missile nen Ukraine chuan ka run don ni om takani hei tuna po thu thara ron om ta a Russia chuan North Korea missile Ukraine beina na hmangani ti in Zelensky chuan a pu ta he thil thleng awang hian mi paruk zetan thi Russian force 10 beipui nimin lama an thlak na Ukraine chim chak khopui Zaporizhia chuanin North Korea ballistic missile manani ti in Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan soya he beina a hian mi paruk layan thia mi thanem takan hliam he beipui thlak na hi Ukraine khochak lam Dnipro Petrovsk te Donetsk biala te tiang chuanin Russian malak na kalpui Zaporizhia biala te helai bial governor Ivan Fedorov chuan online media post asiama building ka chiatania motor engemaw zata kang boka Zaporizhia bi ka hian helai hian mi somni lai hliam anom thu apuang bokani he khopuya hian North Korea ballistic missile engemaw zata thlok luta tin Zircon anti-ship missile po Russia hian a kap lut boka KAB precision guided aerial bomb po Russia hian a hmang bokani ti in Zelensky chuan telegram a aziak bepui thlangna rova le rap thlak tak hei hi ani ti in civil mun ma infrastructure laka Russia chuan malak na thalo taka kalpui le ta ni ti in Zelensky chuan a soi bokani Russia tangin tuna bepui thlangna thar hi puan chhuwa le comment engma ala om lawa North Korea missile amhang tia Zelensky ana soi hi Russia chuan engma ala soi lo thung le piang anga tangpon engma comment ala om lo ani Russia Defense Ministry nan soidanin an sipai ten Nova Posta July Kiev region ami an beiti soin chu Ukraine sipai te supply tu retail warehouse lian tak ania he building a hianin drone components siamna te electronic warfare equipment lam siamna te omani chu Ukraine sipai te tan supply thin ania hei hi kan target ani ti in Russia lam chuan an puang tun haya Wellberries Russia e-commerce company lian tak mun ma an warehouse somni don mai Ukraine drone ten an bei to a chu heng company te hian Russia mamo an supply ni tin an pu ani kha chu tiang sia chuan Russia hian malak na kalpui ve boka Ukraine sipai te mamo supply tu company mun ma an bei thu han puang ve ta bok ani Russian force te hian
Zaporizhzhia biala metallurgic plant an ti chu an bei boka hei hi steel siamna atana man ropoimo takania Ukraine sipai tena an man tangkai thin ani tiin Russia Ministry of Defense chuan an puang ve bok tuna Russia beina hi Ukraine na Russia ram chunga thotran nia drone be pui thlakna kalpuya mi som pathum zet an thia mi som thum pakwa hliam an om hnuwa thil thlengania chu tun haya Ukraine na Russia ram chunga be Russia thian tamber tum le tun thla chung a Ukraine beina awanga Russia thian tamber hun ani kumnga zet in beina ti hian akalta indona akalta a indona top don hai niang tia tinga mosain neu te pon om chawani chuti lai meke ro chuanin in beina lian jok heavy bombardment Russia na Ukraine laga kalpui che tuna hian a thleng chhole molmola niaral thuam lian hmangin anin chang ton chhomol mola Ukraine na high end air defense system mu interceptor ngai cholai meka thil thleng ani wangin mi puiten Russia Ukraine in dona hi an ngai ven thar viawani Kiev po hian Russia ram chunga oil mun ma le warehouse te warzokin ala bei chun zom ve mek bokani Reuters in an puandanin Ukraine military intelligence te soi aron puang chuaka North Korea Missile unit thanem tak Russia puiturin Russia khothlang lama hen deploy ni to thu te puanga ballistic missile za som ni zet le launcher ballistic missile ka chuana launcher paruk zet North Korea tang hian Russia phur thlena ni to ti kha puan chu alo ni to a manipon kan puan to nge kha tuna hian North Korea ballistic missile chu Russia hian amang ta ni ti chu Ukraine soidana ni a kumsang ni somni pathum kha North Korea ballistic missile Russia hian lo mang to boka Ukraine be na lo mang to boka kha khan in be na ngong lian tak ani chawa North Korea chu Russia puitu ti in mide tam tak chuan an puang sup ani kha Zelensky chuan exa ziakin North Korea hian sipai sing thuma tanga singa vel Russia ram chunga tuna hian da a deploy ni na soya hei hi North Korea tangine mo Russia tangine mo engma chan let na le soifiana alo omlo ani North Korea hian Russia he puita se thil omlo ani holova Russia le North Korea hian comprehensive strategic partnership treaty kumhni kalta khan an lo nei dei to a ram himna chungchanga le defense chungchanga tho ho na thatak mai ril tak khan local pui to a mutual defense assistance provision chutiang chuanin siamin North Korea hian defense le sipairal thuam hmangin Russia puyanga Russia hian North Korea chu kongrang rangina puidon boka chutiang chuanin tho ho na thatak khan lo nei to ani finfia danin sangni le somni pali dei to khan Russia kurs biala North Korea sipai sing khat sangli te an lu ta in beina ground an kalpuya kata khan North Korea sipai thanem tak an lo thi ve to nge ania an ruang po North Korea la kania Kim Jong Un a hovin avuina hun te po kalpui lo ni to nge ni kha ole puan tur hi kan nga viau na chungin tun trum chu thuiwak lovin ti khan han ni phot sela tlai lama ni zan lama thil thleng thar kan la puan man tak lo te le tukin jing lama thil thleng tuna kan update man tak lo thil lian tham tak te po oma tamten kan omanga voin tlai lama ti chu kan tum le don ya khati chin khani le phot